Ngam ngatrai hawa wan khnang dam ta jala halor kamtam kakur isu gede ka LP isu angit ba on lim sotho ba soburam ka sentimen jumpi pa susno jum jala boy hoi adam la banyak kenu yo pa bubun balang ndai long ikri nanti kum gi ngilam sang balang ba per la kalong ki wat yang sensasno wat kini ki ngi khmat mambagi district council wat ki pulkal pati ba per beran po jala uli ben aja ka punya keren ni kaman tadaw umtre ni kenduk ini no asrai kemudian jumut ni gon wan spo jala jumi umtre bene kenduk ini yo punya tai bunu habla ka isu eti kan spending sa ni te hab mai wan su jala la ubre ma anak kan yo punya keren lo isu eti tela ngimyo atakala kabu bene kenduk ni sesong berhat iklat nanti ba ni hab ban pen i ba chong kamat ba nam ta jindon kam eti hab pasno la long ta kan no tilท่านตะกินทบว่าเป็นเครียดมันอิชูเรื่องกับอะไรกับอิชูกับว่าเนี่ยเครียดบาร์บมันได้ada personal segoman dengan saya itu personal kuno pendon kam tak kalanti dari berbaling ada panai paktian jak sarkar di matrai sarkar sotu kami than ban apon ba tan ban poi taga sia po sekretariat dari sarkar sotu kambay kibla yakhi ba ki borba nadu isnem namun shwa alok ILP isu biding sang balang ti sarkar na try ka sakhi kambay kata bat kajing pas ikar solution du ni happen ndai ba ni shwa buram ndai kajing pressure si sang balang ni pas ka solution kali ka first time history hadin ba jiki di fokus nam ba galak perton komu ya poro untuk mut MLA ban ong ba ki MLA ki kwa ba ki dawa menteri kam ILP po jalajing kata ketika jaga ka pentang bangi lakam sistem na kamat trong jingdawa tigani kedai kasur trong u pai ba pelok bat ni soban ai buram maka jinglong kumne bat jingla pen ko ngu ban pas resolution ni hapan sim ke buram man ai pai ba ko kasan borba bat kedai kasur ba jam tam trong wi pu no song ru jalapan misala ya pen ko ngu bikin dok ngu ban pas resolution tingane skam ba kata ga nomrem ba kini kintu pungutu ti kumutila dan tilang ban pas ita resolution ai kena agresif la di wan pamit saks ni ngit ba dawan ni kujak saka jala juni ni kmi inti mengidon be jingkerman ai kan di history da ka wan pen pena senan ba ya ke jala kriya pen pena ba ko bo pa petri kam ka ip po jala juni kata ka jing unut ndai tang jing kisem kalang ndai kada jing unut jung bai pui no sunong jung jala ba ko marla katas teli kisnam itu nadu ajar kendai ngam tharasyu ba kaskar dia kan bisa ta solution ngam tharasyu ba kaskar dia kan happen le humbok biang spang ka ip po jala juni atrai kini kisnam bitulun lamba bijing tho jing kisem kalang ba per lamba ga resolution ba pas ka sarkar jala ngit ba kaskar dia ka de humbok lo tingi kwa ban yo karai ba ka jupa khadu halot ka ip kata jing unut jung kisem balang ba ka jing unut jung pai ba sunong jala ko